Uraho neza abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu bitanu byahishwe cyangwa bitavugwa cyane mu itangazamakuru ku ntambara hagati ya Israel ndetse na Iran. Iyi ni intambara itagaragara gusa mu itangazamakuru ariko yihishemo amabanga akomeye kuva mu iperereza ryo ku rwego rwo hejuru, intambara z'ikoranabuhanga kugeza ku nyungu mpuzamahanga zitavugwa. Niba uri umuntu ukunda kumenya ibyihishe inyuma y'ibigaragara, komeza ube kumwe nanjye ntucikwe n'ikintu na kimwe. Ikintu cya mbere twahishwe cyangwa duhishwa hagati y'intambara ya Israel ndetse na Iran ni icyo twita cyber warfare. Mu kinyarwanda ni intambara y'ikoranabuhanga. Ese waba uzi ko Iran na Israel bamaze imyaka barwana mu buryo butagaragara hifashishijwe mudasobwa? Nk'urugero, mu mwaka w'ibihumbi 2010 Israel na Amerika bakoze virusi yitwa Stuxnet yibasiye ibikorwa remezo bya nucleaire ya Iran, ikangiza imashini z'ingenzi. Iran nayo niyicecekeye, yateye za banki, ibitaro na website z'inganda muri Israel hakoreshejwe cyber attack. Ikindi kintu cya kabiri duhishwa cyangwa twahishwe hagati y'intambara ya Israel ndetse na Iran ni ibitero rwihishwa bya Mossad muri Iran. Serivisi z'iperereza za Israel cyane cyane Mossad zimaze igihe kirekire zikora ibitero rwihishwa bihitana abahanga ba Iran mu bya nucleaire. Hari amakuru avuga ko hari abahanga barenga 5 bishwe mu buryo butavugwa neza kandi bikekwa ko Mossad ariyo ibyihishe inyuma. Ikintu cya gatatu duhishwa cyangwa twahishwe hagati y'intambara ya Israel ndetse na Iran ni ubufasha bwa Iran ku mirwano yo muri Gaza n'ahandi. Iran ishyigikira imirwano ikorerwa hanze y'igihugu cyayo, harimo Hamas muri Gaza na Hezbollah muri Lebanon. Ibi bigo bihabwa intwaro, amafaranga, amahugurwa kugira ngo bibangamire Israel. Nubwo Iran bihakana, amakuru y'iperereza n'ibyo tubona ku rugamba bigaragaza ukuri. Ni intambara Iran irwana ibinyujije mu biganza by'abandi. Ikintu cya kane twahishwe cyangwa duhishwa hagati y'intambara ya Israel ndetse na Iran ni ubufatanye hagati y'ibihugu bikomeye butavugwa. Israel ikorana bya hafi na Amerika, Saudi Arabia na UAE mu buryo bw'ibanga bukomeye cyane. Bahana amakuru, batanga ibikoresho ndetse banakora ibikorwa byo kwinjira mu makuru ya Iran. Iran nayo ifitanye ubucuti bwihishe n'ibihugu mu Burusiya, Ubushinwa, nibo bayiha tekinoloji, ingufu ndetse n'inkunga ya diplomasi. Iyi ntambara ya Israel na Iran yarenze kuba intambara ya Israel na Iran, ahubwo yabaye intambara y'isi yose mu buryo butagaragara. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma twahishwe cyangwa duhishwa hagati y'intambara ya Israel ndetse na Iran ni inyungu z'ubucuruzi bw'ibihugu bikomeye zitavugwa. Iyo intambara iri hafi, ubucuruzi bw'intwaro buriyongera. Ibihugu bikomeye bihita bugurisha intwaro zihanitse, ibikoresho byo kurwanya drone, ikoranabuhanga ryo kwirinda ibitero ndetse n'ibindi bigendanye n'intwaro. Abantu benshi batekereza ko intambara ari imyumvire gusa. Nyamara hari ibigo binini byungukira amafaranga menshi mu gutiza umurindi cyangwa mu kuyobya ukuri. Intambara irimbura abaturage ariko igatunga abanyemari. Mu gihe abantu bibwira ko intambara hagati ya Israel ndetse na Iran ari iy'amasasu n'ibisasu gusa, ukuri kurenze ibyo ni uko hari amabanga menshi yishe inyuma yayo: ikoranabuhanga, iperereza, ubucuruzi n'imibanire y'ibihugu. Niba wifuza kumenya byinshi byihishe inyuma y'amakuru rusange, kora subscribe kuri How to Rwanda, kanda like, share ndetse na comment, hanyuma dusangire ibitekerezo. Ese ni irihe banga ryagutunguye kurusha ayandi muri aya ngaya yose? Tubwire hasi muri comment. Guys, mwakoze cyane kubana natwe, tubonane mu zindi video zikurikira. Hasta la vista.